hari ibintu byinshi tugomba kwitwararika kugira ngo abana bacu bavuke bameze neza kandi mu byoba byose tukiyumva ko nta responsibility yacu nabyo biba muri cya gihe n'umwana amaze kuvuka hari izindi accident umwana yahura nazo notama nk'umwana yogira ikibazo agatibuka hari uhaye umuheka ni na byiza ko kabisa abantu bamenya babarira abana kubareresha abandi bato batabishoboye. Hello guys, amakuru mufite mumeze neza, turabasuhuje cyane aho muherereye, tubifuriza ibihe byiza byo kubona Imana mu buzima bwanyu. Turabasuhuje cyane aho muherereye, tubifuriza gukomeza kubona Imana. Abameze neza mukomeze mumererwe neza, n'abari mu buzima bucanze mwihangane, hari Imana. Ejo ni heza, Imana iraje kugira ngo ibihindure. Turagarutse dufite wa mutumirwa wacu dusanganywe hano, turakwiyegereje cyane. Murakoze cyane, twahageze. Akavura noneho i Bujumbura kaguye, byakomeye, habaye umujogi. Ariko nikagwe ni igihe cyako, urabona ukwezi kwa 10 kurarangiye, tugiye kuja mu kwezi kwa 11, ni igihe cyako, ni igihe cy'imvura. Yagerageje urumva kuva mu gitondo kwiragwa, yagerageje uko ishoboye kabisa. Turakwakiriye cyane. Murakoze rwose, natwe turishimye ku ikaze yawe. Murakoze cyane, reka dusenge uyu munsi. Noneho nije uri buyobora igipindi cy'amasengesho kugira ngo dufatikanye, sinkazanya guhererezaho cyane wenyine, kandi twese turabana b'Imana, turabishikira. Reka dusenge kugira ngo tugire Imana iri buze kudufasha muri iki kiganiro, ndetse kugira ngo n'abazagitegera nabo kizabafasha. Mwami Yesu, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, turashimye cyane, turanezerewe kuba turiho n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Turagushimye yuko duhaye kuba muri iki kibanza, tukaba tugiye mu kiganiro. Intego yabyo ni ukugira ngo bifashe abantu, ni ukugira ngo bihindure benshi, ni ukugira ngo byungure ubwenge abantu benshi. Rero Mwami, ntaba ari twe, ahubwo wewe wenyine, ubwenge bw'ijuru bwinjire muri twe, udukoreshe, kandi Mwami abazabitegera bizabafashe, bizabubake, bizagira ico bikoze ku buzima bwacu. Rero Mwami, bana natwe, tugire neza kandi ukomeze kutwitaho, ni ku bw'izina rya Yesu, amen. Uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku kintu kijanye n'indwara zifata abana zo mu mitwe. Umwana ashobora kuvuka akavukana ibyo bibazo. Umwana ashobora kuvuka ntabyo afite, ariko bikaza kwidevelopa akabigira. Ico nico nifuza yuko tuganira uyu munsi. Ese biriya bibazo by'indwara zo mu mitwe, mu mvugo nyandagazi, abana, abarundi nibo bazavuga ngo abana badakwije mu mitwe, badakwije abakehabwenge. Kuko hari incabwenge, hakaba n'abakehabwenge. Ikirundi kiririshe cyane abakehabwenge. Abo ngabo nyine nibo naje kugira ngo tuganire. Se biriya bibazo biterwa na heredite, ni ibintu biri hereditere, cyangwa se bishobora guterwa n'ibindi bibazo? Karibu cyane. Murakoze cyane. Muvuze ko tugomba kuganira ku bibazo wenda by'abana. Mu by'ukuri iyo terme y'ikirundi ndumva ari bisobanura neza cyane, ivuga ngo ni abakehabwenge. Mbese ni abantu baba bapungukiwe, badafite ubwenge, bavutse mu by'ukuri badafite ubwenge bukwiye. Turaza kubyerekana uko biba bimeze, wenda uburyo bw'amaklasifikasiyo yabo. Ariko
ni ikibazo kiba abana hari abakivukana hari ibindi bigaragara bamaze kuvuka hari n'ibiba bahaye bavuka. Izo zose ni impamvu. Duhere kuri ibi abadamu muja gukora by'amakonsultation biriya mwita CPN, consultation prénatale. Ni uburyo umuntu agenda kubonana n'umuganga mbere y'uko abyara, aratwite agiye kwisuzumisha kugira ngo arebe uko sante ihagaze, aba ari we bwiwe n'ubw'umwana atwite. Ni ukuvuga ko biriya bibazo nk'uko wari uvuze hari ingorane zimwe ziri hereditaire, c'est biologique, ni ibintu biri umwana avukana kandi ashobora kuba yaragiye yakira muri ibi bintu by'ama ADN. Ni ukuvuga ko umwana wavutse mu muryango ufite mwabo bantu b'abakehabwenge, uwo mwana nawe birashoboka ko umujyanye umubyeyi wavutse ku muntu wenda nyine udafite ubwenge bukwiye. Icyo gihe hari abana bavukana ibyo ngorane. Ibyo n'ibijya twita ngo ni hereditaire, ni ibintu ababyeyi baha abana mu ruhererekane rwariya ma heritage biologique, ADN, acide desoxyribonucleique. Noneho umwana wavutse muri uwo muryango ni ukuvuga ko nawe aba afite amahirwe ari hejuru cyane yo kuzadevelopa bya bibazo nawe kuko avuka muri wa muryango. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, mu kiganiro twakoranye kirimo ingaruka z'ababyeyi bamwa ibiyobyabwenge batwite bonsa abana. Twavuze ko harimo ibindi bintu by'ibyo bita ngo ni malformation congénitale. Ni ukuvuga ngo ni ibibazo umwana aba yagize biza bigaragara avutse, ariko habayeho malformation muri cya gihe umwana ari mu nda akiri urusoro. Uburyo hagomba kubaho ya formation, agomba kugira forme nziza nyine imukwiye y'umwana, uburyo bwa structuration. Noneho hakabamo ibintu bya malformation, ugasanga ni ukuvuga ko ibihimba bimwe ntibikwiye, ibice bimwe ntibikwiye. Urabyumva? Ni ibintu biba bitewe n'ibintu umubyeyi yafashe. Ugasanga agize agatwe gatoya, agize umutwe munini, birimo microcephalite, avukana ubumuga, hari imitima, ibibazo by'imitima muri cerveau. Ibyo byose ni ibintu abana bagenda bahura nabyo, bimwe bitewe n'ibintu ababyeyi bafashe, notama ibiyobyabwenge. Ariko icya kabiri, imiti abantu bakoresha nayo twayivuzeho ko ni mibi. Bashobora kuba bakuvuye ikibazo wari ufite, ariko batabaye maso ngo bamenye ingaruka z'ijya miti umubyeyi ahaye akoresha mu gihe atwite. Ijya miti nayo ishobora guteza ingorane ku buzima bw'umwana, akazavuka afite ibibazo. Ibyo bibazo ni byinshi. Hari iyo mitima, yumva ngo umwana yavutse afite umutima utugaye, umutima udafunze, byitwa uko nguko. Ya mitwe mitoya cyane, ijya minini, ishobora kuba ndetse irimo n'amazi. Ni ibibazo byinshi. Abavukana biriya by'amafante labiale, imibare, hari ababa bayifite ku kanwa, aho biba bikicoroshe, ariko hari abo usanga noneho yarahise ifata haba ari akanwa ndetse n'amazuru. Ibyo biriya bita nyine amafante labiopalatine cyangwa beke de lièvre. Ibyo ni ibibazo rero biba biri aho ngaho. Bimwe tuvuze ko noneho biza ni prenatal, umwana ataravuka akiri mu nda bikaba. Ibindi biba nibyo bita ngo ni perinatal,
ni ukuvuga ngo ni panda l'accouchement, cya gihe umwana ahaye avuka. Umwana ahaye avuka naho birasaba ko abaganga mu by'ukuri bafasha abadamu. Tunakangurire abadamu batwite, umudamu wese uba washatswe n'utaratwita ejo wenda azaba atwite cyangwa hirya y'ejo, gukurikiza ziriya nama z'abaganga, gukora ziriya CPN, ziriya consultation prénatale, kubona umuganga umuginekologe umufasha, bakamukurikirana bakareba d'abord ku giti cyiwe ameze gute, afite amaraso akwiye. Hari ibigwara byinshi bifata abadamu kuko mu by'ukuri muri ijya periyode baba bari fragile. Ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kubagiriraho uburemere. Icyo gihe noneho bakareba umwana, bagatangira muri eko bakareba impuguke muri ibyo ngibyo barabikora. Hari n'ibyo botangira kuvura umwana ataravuka kuko babibonye bien avant abaganga. Hanyuma rero muri cya gihe cyo kuvuka hari ikibazo kiba kirimwo cy'uko umwana yagira souffrance, ugasanga umudamu byamugoye kubyara, aratinda agera aho aruha. Umwana agira ikibazo cyo kuba yabuze oxygene. Icyo gihe ni ukuvuga ngo abaganga rero bakwiriye kuba bari maso, abadirija ya travail d'accouchement, baguma bumva ya BSF zijya mu mvuma z'umwana ko ari guhumeka neza. Igihe mwana bumva ko byagoranye, icyo gihe ntibarindira ibindi. Ni ukuvuga ngo wa mudamu agomba guhita afashwa, bakamugirira cesarienne kugira ngo basove umwana. Hari abavuga ati oya reka tugume turindire araza kubyara neza, ariko muri cya gihe umwana akagira iriya souffrance, icyo gihe nawe akazavuka mu by'ukuri ari wa mwana uzagira ibibazo by'uko mu bwenge bwiwe mu bwenge budakwiye. Ibyo nabyo biza bishika. Ibindi rero biraba nyuma yo kuvuka, nabyo biba muri cya gihe n'umwana amaze kuvuka. Hari izindi accident umwana yahura nazo, notama nk'umwana yogira ikibazo agatibuka, hari uhaye umuheka. Ni na byiza ko kabisa abantu bamenya babarira abana, kubareresha abandi bato batabishoboye, cyangwa se nyine n'abandi bakoze abantu baba bafite nabo ureba batitwararika batamenya agaciro bakaba umwana yohanuka mu mugongo cyangwa ku gitanda n'ibindi byose. Hariho n'abajya babyaza batabaye prida, uburyo bashobora kuba bari gufasha wa mubyeyi uhaye ubyara, ariko bakagira ko murabona umwana bagifite fragilité yose. Umwana ni ukuvuga no kumufata no mu mutwe n'ibiki, ni ibintu bagomba kuba mu by'ukuri bakorana ubushishozi bwinshi. Noneho icyo gihe ibyo bibazo usanga nabyo biyafekita abana bamaze kuvuka. Muri icyo gihe rero ugasanga umwana yagize ibibazo mu bwenge, imikurire yiwe yo mu bwenge, ta development intellectuel, ubwenge bubaye buke, ubwenge kabisa ntibuzakura. Ugasanga naho yaba afite imyaka myinshi, ariko nanone ubwenge ntibwigeze budepasa wenda n'ubw'umwana w'imyaka 2. Sawa, reka nkwibariza akandi kantu. Hariho nk'aba bana nyine usanga bafite ibyo bibazo. Hari ikintu kimwe nza nibaza nkabatse, kubera iki uriya mwana ufite ikibazo nyine cyo mu mikurire y'ubwenge, wagize ubwenge bukeya, kubera iki no ku mubiri bihita bigaragara nyine, ukabona nyine no ku mubiri hari ikiyakuze, hari ibibura ku mubiri, biri mentale cyane rwose. Noneho nibijya twavuze ingaruka nyinshi. Muri bimwe twavuze tuhaye tuganira ku bijanye n'abadamu bafata ibiyobyabwenge batwite cyangwa bonsa,
twavuze ko ni ibintu biafekita la croissance, birahagarika gukura k'umwana kandi bigahagarika mu buryo buri fizike no mu buryo buri mentale. Ni ukuvuga ko bariya bana kenshi baba bafite ibyo bibazo byombi, baba bafite uko batakuze mu buryo buri fizike bw'igihagararo, ugasanga mu by'ukuri no gukura byaranze, badevelope kiriya kintu cya nanisme, ariyo les personnes nene bariya nyine bafite letaye aminiatire, igihagararo kigufi, cyangwa nyine yatema ushobora gukoresha ngo igikuri ntiyakuze, ariko no mu bwenge ariko bimeze. Ugasanga ntiyakuze mu buryo bw'umubiri, no mu bwenge nabwo ntiyakuze. Ariko nabyo tubivuge, hari abadakura mu buryo fizike ariko ubwenge buhari, abandi nabo barakura mu gihagararo fizike ariko nta bwenge. Ariko rero hakaba abagira kimwe à la fois taye fizike ntibakuze, badakura mu gihagararo no mu bwenge. Ni nka kwa kundi ushobora gusanga hari abantu bagize ingorane z'icyo bita ngo ni la surdimité. La surdimité ni ukuvuga ko ni igihe umuntu aba atavuga ntiyumve. Kurumva? Umuntu utavuga ntiyumve, ikimeme, ikiragi mu kirundi. Yego, umuntu utavuga ariko kandi ntiyumve. Mu gihe hariho abatavuga ariko bumva, cyangwa hakaba bumva batavuga, ariko noneho hakaba uhita ugira bya bibazo byombi. Il est à la fois sourd, il est à la fois muet. Nibyo bita ngo ni la surdimité. Noneho aba yagize kimire y'ibyo bintu byombi. À la fois ntabwo yumva kandi ntanavuga. Ariko hari n'abandi usanga bafite kimwe. Urumva nicyo cyico warubajije, muri iyo retard de croissance hariho retard ya croissance physique na croissance intellectuelle. Tiyakuze mu buryo bw'umubiri physique, gihagararo ciwe kizamuke, largeur donc yaguke, narangiza agire na bya biro bisabwa. Aho gasura no gasanga noneho yagize n'ijya déficit mental no mu bwenge, byose biri freine, haraho bitagomba kurenga. Urumva ko ni ibintu bishoboka, byose biraba, hari ubihuza byombi, hari ugira kimwe. Bari abantu bakuze mu buryo bwa aspect physique, bakuze n'abaje ya trésor, ariko ugasanga bafite ibibazo byo mu mitwe, nta bwenge bafite. Hakaba abandi nabo ntibigeze bakura, ya personne nyine les personnes en miniature, batoya de petite taille, wagira ngo ni umuntu ufite imyaka 40 ariko arangana n'umwana w'imyaka 3. Abo ngabo barahari kandi bafite ubwenge, bakagira ubwenge. Ariko se buriya hari igihe mvuga ati ni ibintu Imana nyine ikora, ibijanye no gukuraho. Urabona nk'abariya nyine tuvuga ngo ni ibikuri, mbona yuko ari bwa buhanga bw'Imana. Hariho ibikuri bikura, ariko ugasanga bafite ubwenge. Abo ngabo barahari, abantu bagufi batakuze ariko bafite ubwenge. Uvuga ati ni Imana iba yashatse kumuha ya forme, wenda ntibiba bitewe nuko ashobora kuba agwaye, cyangwa se ngo tubyite ngo ni indwara, cyangwa ngo tubivuge ngo ni izindi ngaruka ngo yagize. Oya, abo ngabo ntekereza ko ari iby'Imana. Ahubwo ho mbona yuko ufite ikibazo ni wa muntu usanga ntiyakuze mu buryo bugaragara physiquement, ntiyakuze no mu bwenge. Uriya muntu ashobora kuba yaragizweho n'ikintu n'ingaruka runaka. byose ni Imana, nta kitava ku Mana. Urumva ko Imana buriya ibintu byose tuvuge ko nta kintu idafiteho control. Iyo ni Imana ishoboye byose. Ariko kandi Imana nayo izidufasha bimwe tudashoboye, ariko ibyo dushoboye natwe ntitugomba gutakaza inshingano zacu ngo tuvuge ngo hari Imana. Imana ishoboye ibyo tudashoboye,
ariko ibyo yaduhariye ubwenge n'ubumenyi ibyo nabyo ni ibyacu. Bibiliya avuga ngo mon peuple périt par manque de connaissance, taifa langu wangamia kwa kukosa maarifa. Ubwoko bwanje burapfuye kandi buzize kutamenya. Ni ukuvuga iki? Nubwo Imana ariyo ishoboye biriya byose, ariko Imana ni demokrate, kandi reka mvuge ngo paselema demokrate, hari naho yoba dictatere wenda n'ahandi yo kwituriza ikavuga reka umuntu namushizemo amahitamo, namuhaye ubwenge bugomba kumufasha kugira ngo yevite ibibazo byomubaho. Buriya ibintu byinshi Imana ntabwo usanga nk'ibi bintu byo vuga umuntu akizwe cyangwa w'umunyabyaha. Hari aho iyo nyine abantu bacumuye Imana igihe kimwe irabahana, hari abo yagiye ihanaho, ariko n'imbabazi zayo igihe kimwe zikatureka. Ni bya bindi twavuze muri cya kiganiro giheruka, twavuze ngo hari ibyo Imana ikubuza itabuza abandi, ugasanga wowe Imana yakubujije ikintu, abandi bakonsoma, abandi baracemerewe, ariko wowe urakibujijwe. Urumva rero niyo narimvuze, igihe tuzi ko hari izo ngaruka mbi, twebwe tukabirengaho tukabikora, hagize ingaruka zitubaho, icyo gihe ntitwovuga ngo yaye ibi ngibi ngo byose ni Imana. Nous sommes des responsables. Kugira ngo umwana avuke, Imana niyo itanga abana, ariko kugira ngo bavuke rero aho inyuza cya gitangaza cyayo ni muri ba bantu, ni umugabo n'umugore. Kurumva? Uretse gusa Yesu Kristo wavutse mu buryo bw'ibitangaza bw'Imana, ariko nabyo urabyumva, Mariya bamubwiye amakuru ngo azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, azamwita Yesu. Yaravuze ati c'est pratiquement impossible, jewe gute? Je suis vierge, je n'ai jamais connu l'homme. Il était fiancé, ariko nibyo ntabyo yari atekeye, uvuga ati gute ibyo bintu byoba? Meme Yosefu nawe abibonye amenya amakuru, yashatse kuja kumwanga mu ibanga, uvuga ati no, uyu mufiance wanje yaparatitse infidelite, aratwite, iyo ndasi yanje. Ariko mareka w'Imana muza aramubwira ati komezanya na fiance wawe, iyi ndafite ni inda y'Umwuka Wera. Abantu ga bose ntibobona ibyo bitangaza, uwo byabayeho ni Mariya. Ariko abandi kugira ngo abana bavuke, iya la volonté y'umugabo n'umugore, ni Imana ibyo byose bitanga, kuko nabo kubaho ntibisobanura abatabaronka nabo ingumba n'ibindi baba bafite ubwo bushake ko bikanga. Ariko ku bindi rero ntabwo twokora ibibi cyangwa ikintu cyose uzumva ko twogikora ngo tuvuge ngo byose ni Imana. Oya, dufite ibyo dushoboye, kandi iby'Imana irabiturekera kugira ngo aritwe tubikora, natwe tubikora. Ese buriya uvuze icyo kintu, bariya nyine baba bafite bariya abana, hari ubushake bubi baba babigizemo kugira ngo agire umwana w'igikuriro? None se twavuze zose z'ingaruka, twavuze ko hariho ingaruka za mbere, twavuze ngo hari aho abantu bisanga bava muri ya miryango. Kurumva, imiryango y'ababyeyi barimwo abantu bagize kiriya kibazo. Kurumva, icyo gihe wa muntu afite ibibazo byo mu mutwe, ariko physiquement afite icyo bita équipement anatomo-physiologique complet. Mu bundi buryo si la dimension physique, ni umuntu uri normal. Mu bwenge yego nyine hari ikibura, ariko il est normal, il va faire les enfants. Urabyumva? Mu bwenge ntiyakomeye. Mu bwenge ntiyakomeye neza nyine, ubwenge ariko physiquement arakomeye. None se abo nari mvuze ni bariya usanga batakuze, ariko ibyo nibyo nkubwiye ngo ibyo dukora nko kuvuga ngo hari ibiza, navuze ngo impamvu zose, hari n'izo medicine idatora. Hari ibibazo bimwe biba ugasanga iyo bagerageje gushaka ikibazo bakakibura.
ni abantu dufite de limite, hari ibyo tuzi n'ibindi tutazi, n'iyo abantu bize n'iyo bafite ubuhanga, ariko hari bimwe biyeshapa connaissance ubumenyi bwacu. Ariko icyo nari mvuze, nimba inzoga ziyafekita ziri muri bimwe bitera abantu kuvuka bafite biriya bibazo, icyo gihe nous sommes des responsables. icyo nari mvuze ngo ibyo wari uvuze ngo se hariho pare ya responsabilité y'ababyeyi kugira ngo abana bavuke bameze kuriya. Icyo gihe kuri bamwe iya ni pare de responsabilité, ariko kandi si kuri bose. Baza bavuga ngo pas une règle sans exception, ibintu byose ntabwo byo kwama byiyapurika ngo ni uko nguko. Hari abo bishikira batari ba responsable, birashika n'impamvu médicalement babimenya, malgré de recherche les avancées de la médecine, bakaba boshaka ikibazo cyatumye umwana avuka gutyo bagasanga ntagihari. D'abord ntavuka muri wa muryango baba bafite izo ngorane, ababyeyi biwe ntibamwoye za nzoga, wenda habe n'iyo miti, ariko byarashitse umwana avuka gutyo. Ibyo nabyo bibaho. Ariko kandi hari ibindi biterwa n'uko ababyeyi bakoze ibintu bibi. Ababyeyi bamwoye za nzoga zikonstituwa ajya amatoxike mu buzima, ajya substance toxique nocive ku buzima bw'umwana bagitwite mu nda. Wa mwana azovuka afite ibibazo, kandi deja twasanzemo muri ibyo bibazo bishobora gufrena developement physique na development intellectuel. Umuntu ntakure mu bwenge, ntakure mu buryo buri physique. Aho hari ya souffrance umwana agira ari kuvuka. Umwana umugore byamugoye ko abyara, umwana araruha, umwana ageraho abura oxygene, yamaze kuvaho yari asanzwe ari kuri oxygene abona. Muri icyo gihe rero umwana agize izo ngorane. Icyo gihe abaganga niba bivigila basova umwana mbere y'igihe ataza kuvukana ibibazo. N'abababyaza rero bariko babikora ntibabikore ari ibintu bazi bamenyereye, ku buryo bataza guteza nabo ibindi bibazo. Rero bimwe birava ku bantu ba nyiri bwite, ariko hari n'ibindi bitabavaho. Kandi icyo gihe cyose haba ari mu buryo buri physique, mu buryo buri mental, ibyo bintu. Icyo gihe rero inama ushobora kubwira abantu, ntaho stigmatiza bariya abantu, nabo bagize ubwo buhanya bisanga ari kuriya, bagomba kwitabwaho, bagomba guhabwa agaciro kabo. Ariko hariho bimwe bigeraho wenda umuntu nk'uwo wagize biriya bintu, n'ubundi nawe nimba ageze igihe agashaka ameze gutyo, nicyo cyiza kirimo. Umwana avutse akavukana ibibazo, ariko uzi ngo wowe umubyeyi ntacyo wakontribuwemo, icyo gihe wiyumva amahoro. Ariko nimba umwana hari icyo yavuka aricyo, wowe ubwawe ukabuza umwana amahirwe yo kuzaba umwana muzima, uzakura mu buryo buri physique, mu buryo buri mentalement physiquement, agakura neza, akagera ku rugero rukwiye, akaba afite ubwenge bukwiye, akaba afite taye yerekana ko yakuze. Icyo gihe sinzi nawe uri umubyeyi, ndatekereza ko remoro capability ntiwabikira muri wewe, uzi ko ari wowe wakoreye umwana icyo ngicyo. Rero abantu bose nibitwararike, nibyo nkunda kuvuga, ibitaro nicyo bibereyeho cyane rwose. kandi ubwo iyo ni Imana yatumye abantu biga bakagira buriya bwenge. Rero muri icyo gihe abantu ntibamenye uko bitwara kugira ngo abana bataza kugiraho ibibazo biva kuri twebwe ababyeyi. Urakoze cyane. Hanyuma ubundi ni iki nyine tuvuga, umwana aracyari muto, kigaragaza ko umwana afite ibibazo byo mu mutwe, amasinya agaragaza. Umuntu yahita avuga ati nubona iyi sinye uzamenye ko umwana afite icyo kibazo, kandi uzahite nyine ujana kwa muganga. Hari nubwo bigora bimwe ku mwana uba ukiri mutoya, ariko mu by'ukuri ngira ngo iyo abana baja muri biriya aya ma consultation postnatal,
ni ukuvuga ko abaganga bafite ikintu kiri nk'indangagihe aricyo kalendere, bavuga ngo kuri aya mezi umwana aba ariko akora iki. Kurumva umwana uvutse afite aya mezi akwiriye kuba yatangiye kumva, abona, akwiriye kuba ariko araseka, akwiriye kuba yakora muvuma yo gukurikirana ibintu byose, akwiriye gutangira kuidentifia mama wiwe. Hari ibintu ugenda ureba, yakomeye ijosi, urumva avuye gukomera ijosi yicaye, avuye kwicara karakambakamba bijya bavuga ngo kwavura nimba ari mu Kirundi, kurumva kwavura, atangiye guhagarara, atangiye kugenda. Icyo gihe rero ibyo birazwi ngo kuri aya mezi atangiye kuvuga. Rero nubona igihe kirarenze umwana agomba kuba yari kuba yakomeye ijosi, icyo gihe ukwiriye kuba wihutira kuja kwa muganga kugira ngo barebe ko hari icyo basuva. Kurabyumva? Ni ukuvuga iki? Umwana nk'uwo niba abana uzawumva donke baba bari aho kabisa, nta kintu, nta curiosité, ni umwana uhaye ureba aho ngaho, uryamisha, ubyutsa, nta kintu, ntari attentif, ntiyumva aho, ntatinya. Bijya byubona abana bagira ngo umwana aratinya, burya n'ubwenge bamaze kugira ubwenge. N'abadatinya babaho, ubwo ni uburyo bwa sociale bwo kwegera abantu, ariko burya umwana ahaye atinya bishake kukwereka ko ni reaction agomba kugira divine comme umuntu ataza kumva ko agomba kutamwegera. Depart ya mama wiwe ikamwenkiyeta akarira, kuko avuye kuri mama wiwe. Umwana bamuha undi muntu akarira, ariko bamusubiza mama wiwe akemera. Ni ukuvuga ngo ni hariya ugomba gutangira gusuzumira karese uyu mwana. Wenda nabo bamwe bishobora kugora niba baba bakibyara rya mbere, ndiba bafite experience, ariko gakumuvyeyi wabyaye azamamenya ngo umwana ufite n'imbara amezi 3 ijosi riba ryakomeye. Kurumva? Yego. Nyuma ya ku mezi yandari imbere aho ngaho n'imbara 6 umwana akaricara, ku mezi 8 umwana yahagurutse karagendera nko ku bintu 9 10. Yego hariho abagenda bakora ibintu avec retard, akaba n'abandi bagenda babikora mu buryo buri precoce bwihuse cyane. Ibyo byo wenda si ibibazo bikomeye, ariko nubona umwana depashije largement igihe cyo kuba yakomera ijosi, yakomera umugongo ngo yicare, yatangira bijya byo gukambakamba, guhaguruka, kugenda, kuvuga, ibyo ni ibintu byose bikwiriye kuba bihabiyevera umubyeyi kugira ngo atangire abe preoccupé na cyakintu. Suko umwana wanje nje bageje amezi atarakomera ijosi niki, ko ataratangira kwicara kandi amezi yarageze, ko ataratangira gukambakamba, ko ataratangira guhaguruka, ko ataratangira kuvuga, ko ataratangira kugenda. Ibyo byose ni ibintu bikwiriye kuba bihaye byereka umuntu ko hari ikintu kitagenda. Ariko noneho hari n'abahita bavuka nyine bo bakamavukana ibibazo bigaragara. Nico naringiye kukubaza, buriya hari igihe nyine umuntu ntakomeye physiquement, ariko wenda turi ku kintu cyo kuvuga ngo imikurire y'umwana yo mu mutwe cyangwa se b'abana usanga badafite imikurire myiza yo mu mutwe, cyangwa se babuze ubwenge. None se biriya bintu bigaragara physiquement, ubonye masinya agaragaza ko umwana wenda ntiyakomeye ijosi, wenda ntiyumva, ntavuga, ese buriya bishobora kuba bijanye na mental n'ubwenge cyane. Urabona navuze ngo les exceptions tiziza zibura. Ibintu byose ndio kwa muvuga ngo ubwo bimeze gutya ngo byose ico biza gutanga ni. Ariko urumva umuntu deja utakomeye kuri ubwo rwego, akomeye ijosi, tiyicara,
ntagenda mu by'ukuri coba nk'igitangaza, ariko ubwo no mu buryo buri mentale deja nabwo haba harimo ibibazo, urabyumva. Haba harimo ibibazo, ariko umuntu ashobora kuba akomeye, umwana ashobora kuba akomeye ingingo zose, ariko akagira ikibazo cyo mu cyane rwose. ibyo byo yokomera hose nta kintu na kimwe abuze, ariko ugasanga mu bwenge none ko atari ibigaragara, si byo, si ibintu byagaragariye umubyeyi, si ibintu byagaragariye bariya abaganga. Umuntu ababimenya gute ko umuntu afite icyo kibazo cyo mu mutwe? yakuze ingingo zose zirahari, nta bumuga afite bugaragara, ariko wenda ubw'indani butagaragara nibwo. nakubwiye ngo hari ibintu umwana agenda akora bikurikiranye n'amezi n'amasitade. ndatekereza ko hari ikiganiro twakoze tuvuga hejuru y'amasitade umwana azanyuramo. ubyibutse neza ibintu twagiye tuvuga ngo umwana iyo ageze kuri iyi etape, reka dufate ku myaka 3, umwana aba ari muri stade yaje questionnaire ibibazo, urabyumva. kandi muri bijya baza nuko ashaka kumenya, kandi nawe uzumusobanurira arabyumva. Ico iyo interaction uko kweshanja k'umubyeyi, ibyo biganiro by'umubyeyi n'umwana bikunda gutangira kukwereka ko umwana adakomeye cyangwa akomeye. umwana abaza ibibazo byinshi buriya aba ari umunyabwenge, ubwenge buba buhari, ariko atabajije cyangwa umusobanurira nawe ubona ntabyo ashoboye. Reka ntangire nkwereke nk'ibintu bigaragaza ko umwana ataba yakomeye. wa mwana utakomeye rero nta autonomy. urabona umwana w'imyaka 3, uwo ni umwana umaze kumenya ko azaja muri toilette akaja kugira pipi. uwo ni umwana utoba ukigize kaka mu myenda yiwe, wabyumva. ariko se nyine umwana kuko urabyumva nyine navuze hariho bamwe bazaba ashobora kuba atari ikibazo cyo kuvuga ngo afite ikibazo mu bwenge, ariko mu by'ukuri akagiramo akaretari. ibyo nabyo duhumuriza abantu. hari abana bataza bakorera ibintu ku gihe, ariko akabikora akanyura mu etape yose, kandi n'ubwenge bukwiye. kandi ikindi abantu bagomba kumenya, ubwenge ntitubunganye. ureke tuje mu classification mu kanya urebe ukuntu bugenda bugutana. habe n'abafite ibyo bibazo byo kutagira ubwenge, nabyo ntibiri ku rwego rumwe. hari abafite buri hasi ntabwo, hari abandi bagenda bagerageza akaba kwiga aya mashuri les humanités classiques, ariko amametiye y'imyuga bamworiyanta mwagakora kandi bigatanga umusaruro. kutomwigisha ishuri ngo yige primaire secondaire aje muri university, ubwo bwenge ntabwo afite, ariko kumwigisha ibintu bene iby'amaboko akabitora. muri icyo gihe rero nari mvuze ngo igomba kukwereka ko umwana atakomeye ni byinshi. wa mwana twari tuvuze nko kuri iyo age questionnaire aba afite, urumva nta curiosity, udakomeye nta curiosity, nta matsiko y'ikintu cyacu cyose, kintu na kimwe. ariko wa mwana afite découverte, karakeneye ngo amenye ibintu, afite ubwenge. wa mwana afite icyo bita autonomy. hari ibintu bimwe atangiye kwikorera atagomba gukorerwa n'ababyeyi. harumva ko afite besoin dirime akagenda muri toilette, harumva ko ashaka kugira kaka ilipa, ariko wa muntu nta autonomy. peu importe uko aba ari kuzamuka mu myaka, ariko nanone abagipoza de comportement zigaragaza ko umwana w'uruhinja wa wundi utaragira autonomy. none uhaye ubona umuntu ugeze mu myaka 5, 6 hejuru yaho yisobaho afite imyenda, akigiraho pipi, akigiraho kaka, uwo kurumva ko ni ikibazo. nta autonomy aba afite. ibyo nibyo bigomba guhita bikubwira ko umwana afite ikibazo. naho ubona mu buryo buri fizike nta kibazo kigaragara, ariko mu bwenge deje ugomba kumenya ati umwana wawe afite ikibazo. hano yakagombye kuba ari muri stade, ibyo twavuze by'amafaze edipiyene. umwana ava muri za stade za zindi twavuze. hariho stade oral, hariho stade anal,
hariho stade phallique muri bya biganiro byasobanutse ya attachement sexuel kiri tout enfant à son parent du sexe opposé, bya bindi byose abinyuzemwo umwana muzima utari muzima, ibyo byose izo stade ntaza azanyuramo, ibyo ntibizoshoboka. Ya periode la tante imwe yo kugira ngo abanze gusa nk'ucecetse, la puberité bijya tuvuga n'ibindi za maturité no, ibyo ngibyo urumva ko ni ibintu atagenda akurikiza ijya stade ngo kuri aya mezi kuri iyi myaka aba agaragaza ibintu. Rero urumva n'ibyo wenda reka tuje kuja muri ico c'amaklasifikasiyo. Sawa reka arico twinjiramo kuko umwanya kora tujana. Reka utubwire nyine ni gute ubwenge nimba avuga ngo bugabuye nimba ari gute, kubera ko uvuze ikintu uravuze ngo abantu bose ntibanganyaga ubwenge. Ubwenge buratandukanye, hariho abafite ni nka kwa kundi mu ishuri habaho umwana wa mbere hakabaho n'umwana wa 20-30 kandi bose bize bimwe, umwarimu n'umwe, matiere n'imwe, ntawe bongereye, ugasanga nyine baburushanye ico ngico. Bigenda gute ngahe kare? Reka tuje muri ico ngico. Hari ikintu bita ngo ni quotient intellectuel. Quotient muri mathématique iyo bavuze ngo le quotient ni igisubizo cy'igihe umuntu abashije gufata nk'ikintu akakigabura ku kindi, cya gisubiza ijya réponse azahabwa n'ibibazo bayita quotient. Harimo biya bya somme, wenda turi muri division ugabuye ibintu, kijya gisubizo kigarutse rero nico bita quotient. Ico watoye cyane nico quotient. Noneho no mu bwenge naco hari ico baza bita ngo ni quotient intellectuel. Nico tugiye kujaho kugira ngo kidufashe kumva izo classification, uburyo ba class abantu. Yego. Quotient intellectuel hari abagabo bagiye babikoraho, umugabo witwa Simon n'undi ngo ni Binet. Bakoze ikintu bita ngo ni échelle métrique de l'intelligence. No kuvuga iki? Bagerageje kureba, biga kugira ngo bamenye umwana ubwenge bwiwe afite cyangwa n'umuntu mukuru, ariko barahera ku bana bungana gute. Yego. Bagerageza gukora ubushakashatsi kugira ngo tore umenye ubwenge umwana afite. Iyo quotient intellectuel yiwe. Yego. Hariho formule, hari inzira biza binyuramo. Iyo nzira rero nuko wa mugana arakubwiye ubutaha uzogenda ugura ico bita flip chart uzane na kamarike, noneho bimwe biza bifasha umuntu abikore schematiquement cyangwa démontre. Nimba ivuga gutya ntaho ndi kudemontera biragora abantu, ariko reka mbwira abantu iyo ushaka kumenya bwa bwenge bw'umwana, hari abagabo babikoreyeho. Muri psychologie hari kuru twiga ngo la psychométrie. Iyo psychométrie no kuvuga iki? Ni kuri gerageza kwiga amatest azakoreshwa kugira ngo bamenye ubwenge bw'abantu, personalite zabo n'ibindi. Ni ibintu byinshi ntitwobivuga ngo tubirangize, ariko iyo kuru ibaho muri psychologie twarayize yitwa ngo ni la psychométrie. Ni kuru yiga amateste yose bagomba gukoresha kugira bamenye uyu muntu ubwenge bwiwe buhagaze gutya, personalite yiwe n'ukuntu. Noneho rero ico nari mvuze ngo abo bagabo babiri bitwa Simon Binet bakoze ubushakashatsi, bagerageza kuvuga ngo reka barebe uburyo watora ubwenge umwana afite, le quotient intellectuel. Baravuga ngo formule ya Q1 bazabita ngo ni QI, quotient intellectuel. Iri ya QI baravuga ngo ni age mental, ni imyaka y'ubwenge, imyaka yo mu bwenge umuntu aba afite, uzugabanya ku myaka y'amavuko ukayikuba ku 100. Ico gisubizo utoye niyo quotient intellectuel ya wa mwana. Reka mfate urugero rworoheje, fata calculatrice muri telefone yawe. Ngiye noneho kubikubwira ubikarikire wenyine, uraza kumpeza igisubizo
c'uwo muntu ubwenge yaba afite. Muri ico gihe uko biza bikorwa kugira ngo dutore quotient intellectuel y'umwana, ni ukuvuga ngo bafashe umwana ufite imyaka 10 10 ngo barangize bamukoresha ikibazo c'umwana ufite age mentale, baza bavuga ngo ni ki égal, kurumva AM ariyo age mentale sur AC age chronologique cyangwa age réel fois ça. Bafashe umwana ufite imyaka 10, baravuga ngo abana b'imyaka 10 ku rugero twabakoresheje test yabo kugira ngo dushake ubwenge bafite. Urabyumva? Noneho bagafata ya myaka, barafata ati age mentale y'uyu mwana wenda iri ku 12. Ese ubundi bayipimira aho bayipimira age mentale, ya age mentale rero aho bayipimira imyaka y'ubwenge, imyaka y'ubwenge ni muri zijya test. Ni ukuntu bashobora kuzana abana, tuvuga abana bahe biga bose 6e. Urabyumva? Abana bahe biga 6e ni muri ba bana bahaye bagira, tuvuge umwana w'imyaka 10 ageze mu wa gatanu. Aho urafata ya gatanu agezemwo ariyo dodeka mbikwereke rero uraza gukora iyo exercice. Urabyumva? No kuvuga ngo wa mwana barafashe baravuga ngo premièrement kugira ngo bakoreshe ya test n'abana baba bavuka ahantu hamwe, batuye nko muri ville imwe, igisagara kimwe, biga ku mashuri amwe, bafite d'abord ubushobozi bumwe. Kuko urabona hari abana bari mu mafamiye, ya mafamiye yakize, bari abana bamenya ibintu byinshi bitandukanye n'abana bari mu mafamiye y'abantu wenda nyine batishoboye cyane. Bariya n'abana batwagwa ahantu, baraja ku maplage, baragira amavizite mu mamize, barakora ingendo, bagira gute, iwabo hari ibintu byinshi babona bamenyereye, usanga bizamuye ubwenge bwabo kurenza ubw'abandi. Ariko noneho kugira ngo batabieza resultat zijya test, nuko bafataga abana bari mu makondisiyo, bakavuga ngo aba bana bariga ku ishuri rimwe, bigishijwe n'umwigisha umwe, kandi bose bayivuniwe hamwe, wenda na famiye zabo ziri mu makondisiyo amwe. Nimba no mu gitondo bavuze ngo abana bagiye gukora test, abo bana bose bagomba kuba bagiye bafunguye, kuko wari ugiye atafunguye we ashobora kushikiriya kubera inzara, igatuma wa mwana ntiyumve, bitewe nuko le ventre craint, bazavuga ngo le ventre affamé n'a pas d'oreille. Umuntu ushonje icyo umubwira ntaza yumva. Bakavuga ati bose bashizwe mu makondisiyo amwe. Ya makondisiyo gamwe rero bakazana ikizami bakagipresenta, bamara kugipresenta zijya resulta nizo ziza zidetermina age mentale y'ababana. Bakavuga ati abana bose dusanze bafite age mentale yabo ni 12, kubera ko twabakoresheje ikizami cy'abana bari mu wa gatandatu kandi mu makondisiyo ari standard kuri bose. Ariko rero dore resulta zavuyemo. Rero banza ufate fata age, turavuze ngo quotient intellectuel ni age mental sur age chronologique, nurangiza uteranye, nurangiza ukube n'ijana. Fata 10 rero urigabure kuri, fata 12 urigabure kuri 10, numara ukube na age mental baye 12. Age mentale ni 12. Iri 10 ribaye imyaka yiwe ni age chronologique. Chronologique ni age réel, imyaka umuntu afite yiwe. Ego, uwo mwana imyaka y'amavuko ni 10. Ese iyi 12 yavuye he? Iyi 12 niyo nakubwiye ngo ni za resulta, zijya resulta za test zakozwe. Kurumva? Zaba abana bose bari bafite, bari sumi mu ma épreuve amwe dans les mêmes conditions. Kurumva rero
ko turashakaga quotient intellectuel, tugiye gushaka quotient intellectuel ngo tumenye ngo si uyu muntu quotient intellectuel yiwe iri hehe. Urumva utoye 120. Iyo 120 utoye ni ukuvuga ngo reka nkwereke kambigukorera aha urebe ukuntu biba bimeze. Iyo 120 ni ukuvuga ngo umwana ufite quotient intellectuel ya 120 mu by'ukuri aba ahagaze neza. Ubundi iyi normale cyangwa ndaza kukwereka amalimite n'ibyo tugiyemo, nibyo tugiye kujamo urebe ukuntu bagiye babiklasa rero kumenya ngo uyu muntu ubwenge bwiwe aho buri burakwiye, uyu nguyu ntabwo bukwiye, uriya ntabwo bukwiye. Ico gihe ikiza kigenda kibidetermina rero niza resulta aya mateste baba bagiye bakoresha. Urumva ni ukuvuga ngo za teste zijya twakubwiye ngo ni teste psychometrique, nizo zibasha kumezira ubwenge bw'abana. Barangiza rero kumezira nibyo babisemo iyo baba bakoreshe zijya teste zikabaheza icyo bita age mentale y'umuntu. Barangiza rero ya age mentale y'ibitekerezo n'ubwenge bwo mu mitekerereze bagiye kureba noneho quotient somme, bagiye kureba ya quotient ese uyu mwana yatanze muri iriya teste yakorewe ubwenge bwiwe buhagaze hehe. Ari muri ba bantu bafite ya retard, ari muri ba bantu ba moyenne, ari mu ba bantu batambutse hariya. Urumva rero ibyo byose ni ukuvuga ko iyo bashaka rero gufata ziriya teste bazikoresha gutyo, ico gihe baraza bakakubwira ngo urumva formule yo gushaka age mentale bazavuga ngo ni resultat ya test. Urumva ugabanya kuri age chronologique warangiza ugakuba n'ijana. Izo nizo formule zo gushaka iyo age mentale. Ni ukuvuga ngo urafata imyaka ijya resulta age chronologique, ni ukuvuga ngo age mentale age yiwe imyaka yiwe hariho resulta y'ijya test d'abord. Warangiza ijya resulta watoye ukayigabura ku myaka y'amavuko. Wamara kuyigabura ku myaka y'amavuko noneho ukayikuba n'ijana. Urugero twari tuvuze ngo iriya age mentale iyo ni resulta ziba zatanzwe n'abari abantu bakoresheje amateste psychometrique. Hanyuma rero ico dukeneye cyane kugeraho kugira ngo kidufashe muri iyi formule yo kugira ngo tumenye quotient intellectuel z'abantu aho zihagaze, ni ukuvuga ngo y'umwana kugira ngo tuyitore nuko dufata noneho ya age mentale ijya yatanzwe na teste, resulta za teste psychometrique tukazigabura ku myaka yiwe tukazikuba n'ijana. Icyo gihe uhita utora iriya age mentale. Ariko rero igikenewe tuba dushaka nugira tumenye muri izi classification z'ubwenge, ese umwana wawe ahagaze gute, ari mu bahe. Rero aba bantu bagiye bakora ibyo ngibyo baje gusanga hari ibice, ni nabyo byinshi uzumva abantu bakoresha mindset batukana bagira gute. Hari icyo bita idiot, hari icyo bita imbécile, hari icyo bita débile, hari icyo bita crétin. Abo bose bagiye bagira kota babaha y'ubwenge bwabo. Ubundi iyo abana bakoreshejwe teste ya age mentale ari 12, ni ukuvuga ngo quotient intellectuel ya wa mwana ni 120. Wa mwana afite ubwenge buri hejuru y'ijya moyenne iteganijwe. Uwo mwana deja ari mu badu 120 n'umwana watangira kuvuga ko vraiment
aba afite intelligence supérieure au-delà de ça. Ndaza kubikubwira uko biba biri classe, ariko reka duhere kuri ico. Noneho bakavuga ngo abantu benshi bakunda kubikoresha comme les insultes ariko batanazi nico bivuga. Twavuze ngo waratangira idiot. Umuntu bavuze ngo idiot no kuvuga ngo ubwenge bwiwe ni 0 gushika kuri 20. ubwenge bwiwe ni 0 no kuva ku busa ugashika kuri 20. Nibwo ubwenge bwiwe. Ubwenge bwiwe buri muri iyo intervalle de 0 à 20. Mu bipimo by'abaganga no kuvuga iki bwa bwenge gatuvuye ubwo gusiwe biragoye nubwo bovuga ngo bapime none mukoresha gateste kuko urumva ko ibyiwe biragoye ariko byibuze bareba mutwo wo mubaza naho niho bafatiye kuko bavuze ngo normale ni 90 asa no kuvuga ngo umuntu wese uri munsi ya 90 ukamanura wowe wese deja ari muri ba bantu bakihabwenge kibingana nivo niko nakubwiye nabo nubwo bose baba badafite ubwenge ariko le niveau se diffère et le niveau se différa tibingana idio rero afite de 0 à 20 kumva ko ari hasi cyane nico gituma abantu benshi bakoresha nk'ibyo ni ibintu bibi cyane kandi idoaveleze yo bahaba tukana bakagira ngo ni ibitutsi kumbe ko baravuga ibintu biri bizarre ukwita umwana ngo donc bavuge ngo se n'idio urumva ni ikintu kibi batakagombye gukoresha kuko ni kibi cyane uwo ni umuntu bita ko se n'idio ubwenge bwiwe niyo yoba ari umugabo ufite imyaka 40 kibwa depashije 0 à 20 kumva ko buri hasi cyane. Tugiye kuwa kabiri tugiye gufata uwo bita imbécile nawe rero ubwenge bwiwe buba buvuye ni entre buhera kuri 20 bugashikana kuri 50 kibworenga urumva ko nawe ubwenge bwiwe buri hasi. Ubwo bwenge rero bw'umuntu uraho ni wa mwana nti wo mwigisha ngo azorangiza primaire nta primaire yorangizwa kuko ubwenge bwiwe buri hasi tiyo yirangiza. Ariko rero uko biba bimeze hari ibindi bintu baorienta mw'abana de métier nk'ibyo biza bigenda bifasha abantu ugasanga bitumye wa mwana nubwo adafite bwinshi bw'ishuri ariko hari ibyo akoze nawe hari ibyo abashije gukora. Uwa gatatu n'uwo bita Crete nawe afite ubwenge hagati ya nuguhera kuri 27 ugashikana kuri 75 kiyo depasa aho ngaho. Uwa kane rero n'uyu debile bano baba debile ni ukuvuga ngo baza bava kuri 50 bagashikana 85. Umvishije yaro nagiye ntanga bavuze ngo idio ni kuva ku busa ugashika kuri 20 turavuga ngo imbécile ni kuva kuri 20 ugashikana 50. Turavuga ngo Crete ni kuva kuri 50 kuri 27 ugashikana kuri 70. Turavuga ngo debile rero mu debile no kuva kuri debile ni ufite ubwenge kuri abo ngabo bose arabatambutse ni nkaho ari ryo riza ripika cyane iyo bavuze ngo bose debile oya wenda barabikoresha ariko byibuze ari hejuru yabo nabyo birimo abamodere n'abasevere ariko ni umuntu nabo uhaye uva noneho hahandi kuri ya 50 akisanga muri 85 akwijega ya 90 en dessous de 90 madame uwo muntu agiye muri ba bantu bose babakihabwenge. Ufatiye rero kuri 90 ugashika kuri sa abona iyo ni moyenne ubwo n'ubwenge buri moyenne
nanabizaga ngo wavuze ngo kuri sa niyo mu isho mbese oya hari abafite denonansi asa hari abafite odela y'aho ngaho hari abafite odela y'aho hari abo bizamuka ariko abona ce sont des exceptions bisanga bari mu madesa 50 hari umwana a 11 qui a fini l'université kuko ubwenge bwiwe bwamupermeta kwiga université 11 koma afinile none se babajije umuntu ibibazo bagasanga ntamerita kwiga primaire ubwenge bwiwe aho buvuye bagasanga kandagira ngo ubwenge butandukanye n'ubumenyi ubwenge wenda ni buriya Imana iguha ukaba ubufite nyine sibyo kandi nabwo nyine buratandukanye kuko abantu bose ntibabungana ariko ubumenyi ni buryo uje kwiga mu ishuri bukaguhesha kumenya ibintu byinshi none 11 yorangiza gute université yabimenyeshejwe niki yabikuye ofete mu ishuri ubwenge la sagesse muri Job chapitre 28 verset 28 hazavuga ngo la crainte du Seigneur c'est la sagesse s'éloigner du mal c'est l'intelligence intelligence twaravuze ngo ni capacité qui nous permet à s'adapter à de nouvelles situations ubwenge buduhesha kwiyadapta ku bintu bisha tutari ko tubona mu ishuri abana bose baza biga cyo kimwe bakigishwa n'umwarimu umwe hari abana barimu baza bigisha bakaza basanga bafite ubwenge buto bwabo kandi ntaho bize kuko nyine n'ubwenge n'abasiriduwe baba baravutse ari uko nguko ikintu cyose aracumva ntumenye iyo yagikura kandi n'ubwenge abantu bafite tubwire ngo babukura mu mashuri hari ababuvukanye usanga umwana nibwo bwubwoga navuze ngo yabuvuka nonoga iriya sagesse cyakavukanye n'ishuri yego ubwo bumenyi biriya formation intellectuelle ariko nayo ga ntawe itandukaniye na buno bwenge bwa bwenge umuntu aba yahawe bw'Imana kurumva Salomo bavuga ngo mu banyabwenge babayeho n'abazoherukaho ntawe uzomera nk'abanyeshuri yize yari afite bwa bwenge nyine buri natire none ni ubwo nyine nibwo tuhaye tuvuga ubwo nibwo bwenge n'ubwenge umuntu avukana formation rero ikaza gutuma bwo kwaguka umenya ibintu byinshi ugira ubumenyi ariko ubwenge nubwo umuntu avukana kandi nibwo Imana itanga ari ukoga abantu bose baza biga amashuri nta muntu wogiye itsinda kwashatse kuvuga ko ni formation ariko kubera ko abantu oya buriya bwenge uba ufite nibwo buguhesha kumenya nibyo byibyo nyine nibyo nkubwiye ngo hari umwana warangije université a 11 niveau yiwe aho yagomba gutangirira amashuri yari irenze primaire il devrait faire wenda secondaire na yapana nko mu wa mbere mu wa kabiri cyari afite ubwenge bungana n'uwo mubaza bw'umwana w'imyaka 20 uhaye uja gutangira université ico gihe bakavuga ati uyu naja muri université basanze afite ubwenge ubu hariho amashuri amwe bazana nk'umwana mushaka ko yotangira uwa mbere kurumva tuvuge nka za nasari bino bya maternelle bagasanga umwana arenze yani ni mumwigisha ivyo abandi bahaye bigisha wa mwana ko muramuamburiye kuko bijya muhaye mumwigisha warabizi ko muramusubiza inyuma icyo niyo nari nkubwiye ngo izo kategori zose twavuze ko umuntu uri yandesu ya 90 uwo muntu deja ari muri bajya bakihabwira uwo ntiyo kwiga ntawo kwiga école primaire yagerageje bimugoye yo yirangiza ako ntiyo kwiga école secondaire niba abantu bagomba kuba orienté mu mameti mumwigisha kubaka yo kubaka mumwigisha gusona yosona mumwigisha boulangerie patisserie yobikora mumwigisha we ni mécanique yokora kurabyumva kuko biri anti musaba ibintu byinshi ariko ubwenge rero
formation rero iziza kututia kudukarisha, ariko ubwenge ni bujya duhabwa n'Imana kandi nibwo bukomeye. Hanyuma rero niho nari mvuze ngo ubwenge aho baburebera abantu nyine bari moye bafite ubwenge pe, barabufite, ariko si ubw'umurengera, ni entre 90 asa. Iyo tuvuye aho ngaho rero bigenda bizamuka 110, 120, 130, 140, 160. Urabyumva? Aho niho bugomba kugarukira, atari ba bandi ga bafite ubundi no muri bari abantu abangaba bano badafite ubwenge, bano twavuze baba bakiha bwenge. Hari igihe ataba afite ubwenge mu bintu byinshi, ariko akaba afite capacité y'ikintu kimwe yamenye mu buryo novuga ute. Je pense igihe turabayitidi hano bavuga ko mu biyenzi haba umwana kandi yari mu badebiri, ariko inimero yose umubwiye yayiretenaga mu mutwe. Seke hari ukuntu usanga nimba ari nka memoire yiwe, niho ubwenge bwagiye bwose. Icyo uvuze cyose ari amahita kimumariza, ariko ni umuntu utokwiye. Rero buriya bwenge niho nari mvuze ngo aho umwana ufite 120 ubu ni umwana deja uri duwe. Kuzamura iyo 30 urumva ko niba abana bafite ubwenge bwinshi, iyo ugeze agiriya muri za 40 cyangwa sa 60, abo nibajya bita abasiridu. Ni abantu bafite ubwenge bwa bundi butari ubu ngubu busanzwe. Ntacyo umwarimu yomwigisha ngo yumve ko umwarimu azamubwira agasanga aramurusha n'ubwenge uho amwigisha. Urabyumva? Abo bari ibyo rero uko niko ubwenge bumeze. Abo ni abagabo bagiye babikorera ubushakashatsi bagira ngo barebe ubwenge. Rero ni ukuvuga twagiye tubivuga ko bigenda bigaragara. Hari umwana utari amezire yo kurangiza école primaire, agomba kuzatsindwa 3 fois, baruwa wenda bakamurekura gusa bakavuga reka tumureke. Bene abo ngabo bameze gutyo nta kubaforsa, ni oriente mu mameti, hari icyo bazakora kikagira icyo kubamarira. Urakoze cyane, Imana ikuduhera umugisha, dusobanuriye ubwenge icyo ari cyo. Nibaza yuko ibintu bizafasha benshi cyane, no kumenya uko tworiyanta abana bacu, no kumenya uko n'abafite ibyo bibazo uko bakurikirana abana babo. Rero turagushimiye cyane ko twitaba no kuduha ibiganiro byiza byubaka by'amasomo. Imana yo mu ijuru ikuduhera umugisha. Ubwo ni ubutaha.